igam sung din manu we ma saw hitin thu se yu hite alam lowa mancha ki chomdo ho zo se ni khu se gi sunga na seren dil di hi tin manipur gornal pan thu phun anei ta na hi hitabang gam sung thu la din mun hung ki tu che che hitabawin he che video kan sim na ho achun yela am hot o chu kahin la he al itin het du ham keman hi chika bol na chaile ka chang se a hi chi tabang ho hi ka ngai a ken punata hin khu ka man sanga I tong do thilo kom sanga chun aza thi hon jaw hitin chang atong thi hon tong utin atong thil hon jong tawna be in pu net nei nei ji win gel do u te ki na ja ka hin sim ji hin a hin la koman hailo ta ka mujin he cho chu ke yin ka pu na jin chang le kalung jong hang jin hi he chi sungkul chungam ho chu police commando hon adal lu na atha theidan wa thu hin po so chu ke yin cho chu kama ni hi he chi yel sung ki ti hi commando hon atham na ding lampi jong ampon agazep na ding lampi jong ampon chong le tu din muna chu manipur government manipur police ki ho si chu gornal pan control ai to bowin he chi sungkul dang dang mundang dang a jong he ta he telephone a conversation pa hi government in a phala mi kheu hin he chi yel sunga ku na yong a sei thei thei ki se a to thei thei ki to ang to tam pi hin ai wang in he chi government in a phal pi ya chu he cho hi yel sunga ku na pathin thu mi sei sa mo yong cha he kit pon hi he cho hi he thim luwa mo lung neo newa mi thiga min te ti ho chu he cho ta bang thu chu ngai yong ka ngai num pon hi hello ke het sa mi hin phin ji ho hi nung bol po hitin chong le a thi diu thiga min te ta hi bang sia chu na dip cha wa le no hon yang ichana pan na la awam hi ta chu mi gil kil dang cha a thu na ho thu chu ke in kan hla do he ale itin ja du ham hi chin na ja utal hon chun kum hi ti chana thu ta wi ti pa chun het dingu hi cha chu mi pi han lang CSO lam ka hi ole ipi ka bol theiwam a thi new le hen o be hu kan ja o hi ka wang phawe na ti du ai na lai bon hi chi quick decision chong le mi pin ki zo na nei theiwam I lo theiwam ai hal he ta thu sei pa he I chana ni ki thu pi theiwam he chi o he na ki yel deu hin chong he ta banga hin boipi ma le I chana ai to sat deu ham chong le het chin hi wa yong le I het chin na thei ding wa thil ki bol ji ai bo win he ta bang thil common hin pe ho chu koi ni hiu jong ka he mo pui chong le no ji a he thil hi tampi ka dili hin he ta bang ho he de dang nga thil ki kwaya le hin a phayo su dham ka tin ai wan tu ni ni khon a phayo yong su pon a hin sungkul sunga ho ne le cha han lang dam mo wi sin jong le gan thi na wa sang che che in hi ta bang thil hin post pa hin command pa chu ka hai mo poi jan thip lai le a kot ki wa kai do a thu yong do mo chai poi ai yong le hin he chi na ki ngai dam dam ho hin he chi kho sa na ne nei wa le chun na hon i chan na bol thei wa he chi o chu thu pi zo ai bo win he tai su pi sungkula ma gan thei ta gan thei ya gi cha na thi ding net na thi ding kila thi ding a thi he cho kho sa na ding a chu thil hin ki bol bon thil pha ki bol hi thil silama ve na gam tin hin sei ho chu ka hai mo po win he chu chu koi ham ti le tha do le ani ku ki asun de ana post ball jing kai khat comment ball jing kai khat hin lam ja thang lung hol man wa chu gam tum mu de yong nai po win he ta bang ho he na thu sei ho han lang pi yo le chi ni ho khat le na thu mi pi nan tan ding ai bo win to a hi chi kan bol lo na pen he hi le hin a phadinga ki bol hin chong le hi chi phat ki tip sunga hi ipi bol be theu mam adam lai wai pi to theiwam ipi kilung khat tai bol theiwam ti tup na pa a hi chi video hoi kan sima kan hla do ai bo win hi chi manipur government biranin wai pu a manipula government am lai sia chu home minister home department gi a chu biranin control hin to ai police o yong he ama no control yong hitalo gornal pa no control ai to bo win chong le he ji sungkul chung chang a ho jong he ipi mail he government in abol lai ta bonga chu he chi lai ji nga bon chu tham thi hal toy tham thi na olam pm pun he ji sung e ho thil khat be e bol do diu pai o chu tup ai ta bon he e ho hin pam langa ho hin tha do le ani ku ki gmfdi le gmfdi lo thua ki sa boy yu hin thil dang yang mo thi ta po win chom phat cham na boy na lo in ni phat on le hin boy na lo ding khat ai boy yu win he chi yer chunga hon asimo ne kha che hin he chi ke komma ni we win ti pen che he cha ip ki ji am ji chu ken jang he chi internet na pa na ko hol che he che hi thu ho hi
in sim thang kate Supreme Court nin India sunga dinga kut la sang pen alin penin thu an sei chu hi chi he weu hite New Delhi, as many poor prisoners keep languishing in jail because they are not aware about their right to seek remission of sentence. Supreme Court has put the onus on the government to consider on its own and grant premature release to all those who are eligible without waiting formal application. A power lelew hanichi thugil khahin yer sunga mi tampi awai cha jiu chiang le hichi arai do ke het lo ji win hichi seek remission tile til a case anikitan imprisonment tam ho he asu lhom na dinga application formal application anium hi yang le hichi silgu duwa hita jela athu kitan hi right het lo wi a akisu chom theilo ho si si dinga chun hichi application chu set hi samu yang le government in hichi Supreme Court in government komma chun hitabang burden hitabang chungi in ho hi amhon government chu thanein api win hichi dungju ya chu application achina dolin pe hu yang le hi cho chu amon a sentence chu imprisonment tam chu asu lhom pi wa ahin hla do ding win het sa na pi na hi the Times of India newspaper la hongki The court also directed that those states and union territory which have not formulated a remission policy yet must do within 2 months in terms of Section 432 of the CRPC or Section 473 of the BNSS. Hicha se hi lahin hichi Supreme Court jang chun state hole union territory ho komma hitabang policy anitong do lo lai ho chun hichil hani sunga hi Section 432 of the CRPC le Section 473 of the BNSS kiti ahe hichi dungju ya he nahin to la adiu he the direction khat api he in an important verdict to ensure that convicts who are eligible for remission don't remain behind bars. A bench of justice Abhay S. Oka and Ujjal Bhujan ruled out on Tuesday that it is the duty of the appropriate government to consider cases of all convicts for grants of premature release as and when they became eligible for consideration. Hichi Supreme Court in thupi ta a thilahen tan la chai le hichi convict ho hichi remission sentence muthe ho si si chu jail sunga umdan te hi win hichi government atong dinga lom government jang chin hichi tabang KSO hi consider bolwin lang chong le hitabang amuding alom ho si si chu nohon jang imprisonment tam anakitip pi ho hin masanga chun thado tawin ti chu he the court said it is an obligation of the state to consider the cases of eligible convict for remission. The bench said when a state government or duty has adopted a policy for the grants of permanent remission which incorporates conditions for eligibility, it becomes an obligation of the state government or duty to consider cases of all eligible convicts for the grants of permanent remission. As per the policy adopted, if such policy exists and if the state or duty raise a contention that relief will be granted only to those who apply as per policy, it will amount it to saying that even if convicts are eligible for considerations in terms of the policies, their cases will not be considered in terms of the policy. Such conduct on the parts of the states will be discriminatory and arbitrary and amount to violation of Article 14 of the Constitution. It ruled. Hicha thupi ai hala wardik ki mudungju ya chun ai le hichi amuding alom ho state government in ai hala union territory hot hichi chu abol pi hi wal hichi violation of Article 14 of Indian Constitution hikit ding hi chong le hichi akibol dan ho hi achang dinga lo eligibility kiti ho yang hi
chat nat adim changa hin chwa chu do le do not do le don jong tampi hin he chi legal proceeding pa hi hon jong ahun chi ding al hin advocate ai ha le consultant he phata ai nei la deu hin he chi kahin sei benum chai le he chi abon chi ken le jong le han tunin hoding na pan ampon he chi abol ji chu hon jong bol kha lo thil ngan hi hin ki bol ji ai bon hi cha he thu pi pen chai le hen advice la na ding advocate khan he phate ama chu ki mu pi nga yin chong le api pe na he National Human Rights Commission te office a hu chi a le hin kui chu hi thiam kui a chu apply bol thiam kui chu it bol de ham ai ha le hoi lai pa na hoi lai chu do ding ham ki pa ho he chi amo chun a hin se yeng diu che hin he ta bong thu tan na ho khanga nim kha hi sungkul tang an hi le hello le convicted heta government in phone do OCC ding a che he chi amo imprisonment tang life imprisonment he yong le heta hi government in dan khat en sim kit na hi chi Supreme Court in thu an ta na hi cha ko na hi hung po do na thei diu ai hal a thung ki sin na thei ding imprisonment tam ki sul hom na thei ding ai hal APP cho heta hi dan le mul dung zu ya chu thei hin he cho yang he emi lam kai hon e boi pi wa pha hin chong le tu te din KSO 10 hen boi pi la ka de aji chu human right DPP dim chang in win ipi council sil dong tam pi win ai wang isu pi sungkula ho he athi ni le po do adiu lam ka tul pia hui gam hello ham te isa pi dot diu kyong ka dei pon chong le tu hin hi chi ding ngin commission ki form kit lew han sumla pai lo lup na be mai ni dingu chong le donation tam pita bol do na be mai ni dingu chong le thil hi alhun na ding yang hlung kit lo ding hin he cho hi ke yin ka changa ka zo chan kan bol hin to hi ukil ho ta ki contact nga EPP ki ti ho hi ema thil jong ai lo in akini be a hilu achun dingin chana no phain chong le thil bol ha in ito do yong aha san hi ti ai a hin ke Delhi KSO te komma ka taw na nom chai le nang hon he chi ta bong he boi pi win lang sumle pai ngai cha he yong le chun mi pi komma donation hian lang taw na di he yong le chun he chi paten thlang sep mu hitin he chi mi thi khat le ni ho yong thu pi ta ai sa lut bang wa hin he chi a hing na lai a thi thei din muna chang le gan thei thu isopihou hi hon jang aka na ule a tawn ho hi sumil po hitin gyal da hitin mihim khat hi na a zat dang hon a chan ninga lom a chan banga chu hon jang asunga khian ho hi thana ki wi khum banga hi a thu ala amon ki sei thei ta lo hin hon a khiala thu se wa e hlang sep diu ka de yin chang le he chi sei wa sungkul chunga ho ding Christmas man na dinga ki thu pi na ding kan sep ma yang chun mi phep khan in hin piawin ai wangin ila wa hin a ki chim anim ki nin mi chi sungkul ta ho ding sum hi tian donation in involved win ai wangin a Christmas man ding wa chun tu ni gen jang he chi donation bol ho loi chun thot jang a thot do pu win he chi sungkul sunga ta hon jang kading win suma ki dongin I hung ki tha lut pi po we sum hin pi po we tiang chun a sei win hi a hin ke man ka bol ho bo chu he chi chu amu hin kin ka bola ku na chu temple a bol wa kilap wa hich aku na chu sumla pai dong mi phep khat jong chene min hi cho chu phamo ki sa na hi he chi sungkul ta hoding sumna ngam ai ha le hitabang thilla ki chim ho hi lungdan ta hi he chi ni khat le tu cha teo yang sungkula hung mo yang ai po hitabang ho hi mi min thutan ne hi ole pathini na mo hin ken ka bol ji ho yang hi amo sum he neong kan ngam pun aki mu yu si sang atam zo ho ken jong kani ni le ka hop be pi a hon a hin thum chan wa hi mi u si pi yu hi yang le hita ikhiu met pi theu pujiam sku ki hi hita he keiman angai cha ho hi ka pi jin ama akuna awal do chu adang hon ja ne wa chong le ikhiu theiwa alung lit na duty na hin tuni ni khwa he chi pujiam sku ki ho mak ho chong le ipa teu khat to ikhiu theina u dang ai poi pujiam sku ki hi sinio lai pha na hi ama hin jelal ho yang phatia akhiu pinalam akhiu pina theilam pi ho kisim theya chong la khat hon jong athul a hi cha ku na he sunglang la pulang ho hita khiu mat ji hiwin hi chi amon a right dung ju ya chu a hin phal pi dung ju ya chu thil a hin bol hin hita bang thil he thim lo hi la he mi thi thi ning na bol ta ngo na ai ha ale
hitabang challenge in ball jo hi hinung ball po hitin na ngai lut wa le tua awon ya wa hi ki chai ding ai pun awo za adautin amo yang thiu han ta chen na gyal ham chi chi lo ding hi kin ka za bong hen miu sin za win lang chang la kin ka to num bang hen no jang tong num win lang hi cha chen ball do khat niu ti ti pa ya hi cho hi ken kho sa hin tunin aban kin thaile na ding sum yang ka nei pon boipi na ding ka nei pon advocate ho ki mu pi na ding ta byang ka nei pon hi ti ai Delhi KSO te cha mo pu na kan pi hi hitabang thilhoi personal ayong ka kipi mo cha ai po ayong le mi pin jang hitabang ngan sina kan e ti pa heu hitin chang le amhon jang a hen to lal kha wa le ni khal e ki sei pi po ye tin loading wa cha he chi social media khang ai tan digital khang ai tan ke het jat na bon wa het na het wa ke mu jat na bon wa na mu wa he cha aku na hai ki to sat wa he cha aku na he nam khon khoding gel wa he cha aku na he a ki her ni su pi ho chunga panila thina diu tup ni a he chu kan bol hin chang le pu pa ya kui te le loi hon jong no ho cha lo na a na ting le le tam pi jong le he chi nam pi ha sat la ya hin email mai sat bang wa ki mai tu pi bang wa e ho la defected lidal tam pi jong hin no hon jong lung hla lu hi la na zat le na nam na ngai lu na pau hi na hin bol jing wa he chu tu ni ni khun mi him bin sei thim sei na lin na mit na wa yong mit mo sa wen tin na thip na wa na thip mo sa wen tin gam tin sei wi cho chu pathin en hesu ka yin pathin in thu tan ding ai boin mi min ipa cha wen wa thil ke tu ding yong cha ai pu pathin pan zat le nam na boipi na te ho hi zat le nam di ta ki ta ta boipi yo se pathin en thon pi jing han lang chong le inam khan khu ho ni khat le sut la ong ma chong le khal no sut la ong ma inam khan khu a hi na bonga khan khu kung tol di ta chu ila wa hong ki sep do na thei ding in thil pha bol jo si mi thu ta jo si ngai lut na na tong jo si mi pin jang to sot no hitin hi chi sei thim sei na la WhatsApp group Facebook group dunga kalal di lo lo wa mi hin sumin so kho athu pate ai khol de o hin sei thim sei na la chang le amo ne do ding tup na ya la mi pi jo thlap dang tam pi lam kai la wa amen he cho jo si yang he pathin ei tu tang pi wa mil ala nui nung pe na a hen kwa ya enam piu i ma chal wa i thu ta wa i khan to wa i ki ngai lu the ne diu a he taw na ha man ai man diu pa he mi pi jo sin jang i gyal do jing ding win tim na khan ne a chaina pe na kan sei be nom chai le sung kul tang ku ki cha te ho gel transfer i bol do theina diu outside manipur ai ha le lam ka tula e hon dang sung kul khat ene ne ding wa move bol pau hi idiman hi logic hai hello ham reasonable hai hello ham ti het thina dingwa hi chi hi kan ta do hi laya supreme court den sukes taw na hi amon asan pi po we ti chu hin hi chi sukes ki ti pa he karnataka ho hin hi chi tihar jela ko hin karnataka sunga ni le transfer pi win ta hi chi sukesin achanga supreme court na appeal in the ball chu hin ai wangin supreme court de he chu anisan pi lo hi he chim him khanin he chi Delhi tihar jela kam nom poi kasti na kam nomi ati theya he chu supreme court in angai theya le e hon ku kiten to ai demand he logic demand hin reasonable hin he chi manipur sung kula pa nin nei chun do win ai zola ai ha ale lam ka tul pia jel khat he chi alui pa ho ka ki tha sim dom we iti wa yong la chun he chi chu logic demand reasonable hin he choi asan thi ai a chun he chi sungkul iki chun do na ding wa ke yen le kha ka ni se ban jom ku ki national assembly mina ka ni bol pa ho ko e hon jong in chi pi ding wa he chi Delhi KSO te gol hang pa yo khup gui te loi hot he chi pan mun he chi na to na pa he a hin jom ba a hin bol ding win ka din he chi langa hin kangpu pilanga hin kachang le le ka hiji in ki ho pi ding mi ka hom tho pha le ka hol pha le lam ka lang ka ga chi jin hi chi lam ka to kang pu pi chi na le le yong he bahara hol le le ya yong he sang som wal lang ho ki man chan ho puma ki sumong ji hin hi ji ki nei lo na sa hi ta ka kal sun ji a hello na sa ai ha ale i het na i chi na i thip nan a khoi pha alal e bol thi nan a pha alal na sa na ka to ji ke ding jang ha ka sama man ai wa hi choi to da thi ai lo ji in hi chi Delhi KSO ten jang separate jail inei na diu pa hi no hon jong na kho sa diu imu lalwa le scan option a chu ai yol ham ku hi ma jail ham khana he transfer
emi saiwa jela ho jo si hin olam lena ho jo si hin he cho jo si transfer la chin thei dinga he e hon jong taw na nei diu Supreme Court het sa diu ai ha le National Human Rights Commission ho gornal ho het sa wa e to ha diu ka di in hi chong le azuwa remission sentence mu the ho si si chu he cho chu ni khat ni mang ho kip ho loi to ka kyun aung chu ni za tawin mi som la ni ho min che hi he cho chu hon jong izi do wa he cho chu I khul chin wa chu ba na chu amodinga chu na e to ha diu pa chu a chai na pe na ka hin tim nom hin chong la hi chi cookie history channel we ho zo si na chungwa ka ki pa na kan phongin chong la hi chi thu su la su hoi zau tal han hin e hon jong I on pha no le taw na mai cha mi sim pha no le ni hin gel do jing win lang he chi cookie history channel hi ki za ma tu na ding radio yong nei po win television yong nei po win hi ti ai a chi chi za thei thia kan za hin he chi newspaper ta bang da na news media ta bang da na atam zo hi ka hin ma na hin he ta bang social media a mi mention iga bola hung lu ha yong tampi min he cho yong hi khe thi mu hitin sum ko nei ai u thing hang pus in nei lai wang chu news bol hong chu boi boi ying ji o hin he ta bang hung kimin pha ki ti hoi accusation ti chu ki he do tu na ai ha le kinil na ho mo mong che hi ji po hi sei the ya min ahung la ahung ji pha le khanin iminu an chun sa ayong le chun he cho hi in ngai them ji diu hin ai wa cho chu kin bol long ka bol nom poi last over la bol thil hung ki bol ji ai bu tiang chu kan het sa no min he chong hi chi cookie history channel ngai yu si hin thil su thu su la su ho update hi jing thi na ding win subscribe bol lu lai hon subscribe bol lu hitin chong le a bol son jong shil le like le comment ho he bol le hen a bol ding pa a bol pa ding ang thanup na hin tin chong le nam pi ding in jong machal hin ti pai kan sei nom hi ka ki pai